TV. Nonto fokwithira ndio kyota na wabature inge kindero cheto nkarigira nudirite wina kaita kera ne ndito kwanganite manto nkabo na yayamo yara to kubanganiritie Mokro wana bangi kura rwa kumani na mpito kiro mwankeno ya Meru na kingiro kenyumo ke Meru Munini wa Rutori gadiga shagwa kugita kuri ongaro terwa Meru ntuko yeleru area kibide michimani obore na Saudi menti. Bunge akaunti ya darakani hivi kubwide kikaro kia mudhia eru area MCS baitariria umbani wo. Kirenta kuruta nochoan tukida tukimureka awan ya Karingani. Bona ni toma di oro Weru arene Maureen come nan geto PHINEAS IMAANA tuatane mwankamudi no kidero kyula watori Nteto kedira ninge kwa ya kalono kantuko Nteto cheru de Ithatu ikambiriria ichichongwa Mokro mwanati ya kwete na bangi kadhomba bawete ngurario nyuma yari thie kuma county motori esiolo kwithukira ntore mwaga itikagisio bunge ke Gembe Central mwankene Meru na kingiro kenyumo kemiro ontubrane ndebotiete akari bankanga kiro nyuma laene kachio na kinyantukai na ukwabonene ni ontubariwa mwankira ne ndio tine nditagarira yukwani abida bawe kokaria akribankro kiba komeneria machibo bawa mwana kinyame mbaba nyumba 10 kiraba kuwa ibobederete nende bakibangana kia na wetikeria redi bakureria Ntere Dennis Mugendi na Ronoro Rakeba. Iji ni mbisa siya kiriro kia moshia siya mweri July mwanka juangiri ijiri na 17 tajuto 17 tere siya ntukai wandi ni adhiruji ni Gembe Central nyume hakari kuidhukiro na bamwe kuragwa ni barea berikanaga ni arethi kiriro gisokirete kairi nyume yakari ringi kwithukirwa nio bareba kwirikana ni arethi Thai nabo bateba kuma omea Meru indi ni bantere oigisia Igembe na ikarethi baregire kumegoro baranjiria kurithia miunda na barithia miunda yo mwanjire wantunga inara na yonge be yabarithia rigoro bagendo famia yo na mweyo alafu nira riu twandamanire abo tukiruya na bwire banjiririe be ya mubuyo antu thate na bena bindoki na bange batene abageringa bindoki sie orire banjirie otura twena mamo iba mwanko kona miunda uyonde nere giyonde ng'ombe irejire goro ciara miunda yetu ndabakania bambumira bamboria nso na ng'ombe ina ikurita ina ikumania bambera mama karande bamberi kumana masete na kila kitu bangwata bampura oniro kere nimbetere imbokere ndaita ngento thaithano beteta kurira mono kwa fiara skurere malaene ndeweta imbethere timu nyinge muno ya arethi bena vindoki baringa vindoki emwe banji yakwengana nto bangi bokaru kenda baringira ng'ombe miundene yo
oninge lanetie lami bibero ndranjanjwa ndauro isio silani ndaringwa corona kwa mongo na bantu nenya thimwekwa na mani wati na wabo jurite nturene iji irio yankanga kiroyo maraene gachiyo tukaina ingi iria siri miankeni ya Meru National Park nde batu katwaromba thirikari ingilie batu tutona kuria arethi bau barethi into kwainya na warea bakathalia mucoku na mwanka thai batemete antu muwanja ni ndate mandaro mabati yoro ndabatuliri kinya maru ndabere itokire imurungu tura moyo bukanthaleria nyumba na bwamborora twana bakiwa ngere kinya mama wina twana umwirei inkoria thirikari yetu indara na vitengo vyetu vya usalama vyote vikinye ntura ina haraka sana baombe kuleta usalama wa kwana kenda tumbokaria maisha na moyo na moturo ya kwetu ntere wayele thirikari yetu ndisi wetu wegembe centro itu kwenda kambi yetu ekiutine yokiru haraka yongelo askari baba inge nene kero ngari cia patu haraka kendarira untubuonde boki usalama bombo tokea nturene yomba kuresponde ya haraka sana bila kupoteza wakati Lwarie na sibo wa Kawiru tawe murokimbiro aliugote mukariora yetwe indi kuri na boba gwete banja kuntu bari atongeria baukaria babanganiti Lwarie lwathiri na ukaria na atongeria bagishigo giki kia Igembe Central na Baigembe North kuria niku arithi baumite na kuni miena ya wandi ya ntubetwe ya Kiongo iria yankene na wandi iji ya thirurujine arithi baumite saindi ingi ya Igembe North bakia kurithia ruterwa sehemu cia nkanga na arantu bena miunda yo kumo kuina nchu na antu bati kwenda kinya tuinto turato turiwa kinyoke akwithira ni bikai muntu niwe ngo bati kumea manto into biawe na kwa arithi bau beta bakiritha cia miundera na boene bakethira ni bakulalamika na kwa kukethira kwina mifurutano ni atika ene miunda na arithi na ikurethire kwina kinyandwa tindo inene lakini arithi baringa ngere antu bamwe na kesi wiri kiutine kwa polisi ni report no kesi ithano cia barabara ingangine arithi ya miunda yo ikiri ya ni ng'ombe na kwau antu bau kwenda obera bati kuma miundene ya antu na lazima wita kurithie kuo no bati kuheshimu into bya muntu ora kinyawe bila wina bibi bati kwithira bikeshimiawa ndi chief wa iriumbeletie kwari na ACC urori wakwa na kinyawe akaraniria na DCC wetu Wegembe Central na ripoti umwanka nende itubangite kuthithia muchemanio ruyo tariki 9 tuketha twina muchemanio na ACC wa Kiengo Division na itwitite kamiti cionthe cia arithi na ngacho nkaraniria na chief ura twankene noe wa tubetwe Kiongo location kinyawe thire na kamiti ya oira ya arithi nikenda tukomba kwariria mantu ya uruyo na tuketha twina muchemanio ntura itwa Malaene Dennis Mugendi Weru TV nturene ankanga wandini ya thirurujine Igembe Central County ya Meru Nakurunga ripoti yerekire tienende kurokirwa ne kampuni ya Infotrak na atikithurano kikia kubwethu rwari mutungeria wa Azimio la Umoja Raila Odinga nombikia kwithira nende chinda na gichunji kemirongo na yile kuma kiria na nwe Kenya Kwanza William Ruto akethira kidiata ene gichunji kemirongo 34 kuma kiria na muna bone ndebo bore na nia Kenya wethira gita kithurano ne kwa itare ileni onto timurweri kibane ndethirete kinyithakia echunji kemirongo 5 yongelie mwabura nibo bwendekani watho Boniface Mongera na Tony Arwiroro ni oripoti kumakire kambuni ontweria Infotrak ntukwena arua irone kwenombikyo bonene mono mutongerio ngwatene na Azimio moja wa Kenya Raila Odinga akethirwe tongeria nthiguruja Kenya ja rais kukeja gwitura gwitite Infotrak baruga atiri kurikeja kuruja ntukwena raja nthiguru ne Kenya Odinga ethirwa akiombana na gichunji kia 42 William Ruto ethirwa mumite kanyuma na gichunji kia 38 na ojo nande no tukuna mungana jorejo 19 joro tachiadora mwankira nande Infotrak barugithiro bibi rais no bidiro bicho kerwa kana na gichonkura nof nontoto ekinyomo kethirwa kinyithite 151 jorejo kwendeka kikatiba bonge nabo oringithanitie mpumisho ukanyuma nejisha na arua
ishimwekete Odinga kanyineka mwaka 2022 hari William Ruto ethirĩtwe nĩkĩte na gĩcunjĩ Kenya na kwethirwo ikinyira 2038 na gĩtũmi gĩa Nteto ĩjĩ baruga nontu borani mĩtũrĩa ajũkĩtie Infotrack baruga Odinga na tongeretie kiri kaunti 20 munio mutongero William Ruto kiri kaunti 16 ari kaunti 11 icio bakethirwo bethianira ngerekano kaunti iri kuna rwimbo Odinga nacio niri mugwatirite ja Mombasa, Kilifi, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Makueni, Machakos, Kitui, Busia, Kakamega, Vihiga, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii na Nyamira. Keiria nacio cigukire bendere munio mutongero William Ruto Isiolo, Laikipia, Embu, Meru, Kiambu, Murang'a, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, Kirinyaga, Kericho, Bomet, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi na Nyabaringo. Na aria bakara kiandoro ya kuthiana nakio ya kwangerekano kaunti ya Tana River, Kwale, Lamu, Turkana, Samburu, Nakuru, West Pokot, Narok, Kajiado, Bungoma na Trans Nzoia. Mwabu Infotrack barua kiama kia UDA ikio kinoge bone muno ja nthigurone kagite negaka na gicunjĩ kia 35 kia thingatirwe kiama kia ODM na gicunjĩ kia 34 Jubilee bana namba 3 na mung'ana jo 4 Wiper mung'ana jo 2 ntwĩria bobo nabo barua barithire kuma tariki 23 mwaka tariki 27 mweri muthiru kiria ntongiri kenda barana ringi kura kiri kaunti 47 nke reporter Nteto TV kuma aja kengina kifuke Nairobi mbita Boniface Mungera. Rigathi Gachagua urano munini wa Rais William Ruto athurite nendiare munini wa kikirego cha giti kio rais na mbirite ndiunga ekiantu kwelero terwa miro. Gachagua nethirite nendia kibuthe michamanio ntere chia kariene timau na kibiri chia nerigeri kuliunga ntere cha nyambene ntuko yaro na Ruto nekiti ndiunga eki North Eastern kenda kugambia akilibantere umaira kirigia katonie bichabura kwethira kuketha kiruari. Tongere mwanya pa murengo jwa Kenya Kwanza nebagitete ndionga yao ya ntuku ijere kathetune Kamero ndionga ile yambirire gicione ke bore tauni ya Timau na Kiberisia. Mimi nashangaa huyu gavana wetu anaitwa Kiraito Murungi. Huyu gavana ni mzee. Anaweza peleka sisi kwa kitendawili. Ati anasema sisi twende tukasimbie. Ibana bakuwa tayari otokuwa zote ngwe. Mwe tayari to aje mokorobo bari amwe. Na William Ruto hapa hata bishana na yeye. Huyu atuachie na Ridikri, atuachie na huyu Rinturi, yeye mwenyewe tumweke kwa Weru Paru. Ile ya mguu kubwa. Express mpaka Bodo. Tena ndio bwana, tukisha tokea ndo. Baraki na nani? Toka mbele tena tuone. Baraki ya kwa mmerani haja. Waambie wapende kabisa. Nyumene atongere bau batongere tuninderito Gachagua seneta wa Meru methekare ntore gategate ka jumbe kathomba na barane ya gwatimbaru murengo jo ni bakinyire muici one South Imenti kariene na kurekeria gyaki na arabaringirite murengo jo jo Kenya Kwanza ndebe o amwe na William Ruto gutuika rais ithurano nebe mwaka jojo na William Ruto na Gachagua baitango gemwega imwaka kinya Meru tuthure thirikari ira bakomba gwitane uge itugwetekani ou mama kweli mwako tabindane wandi kyamore owera woni ngabo chibi kaburinge wakule ni thirikari weta azimio inde kile ndabitari terio aibo ni azimio baba tutoberi tuyania nekere ndionga eu na aria gwatimbaru ba Kenya Kwanza ja kaunti ya Meru bagukare na ntomo imwe na kuinyeria ati no mwanka ngavana Kiraito Murungi kwebera gitene mweri jwa 8 na gucianira Kiraito ende na TV duare one uma ne utogwa twegia kiao atekere kwa no ndo ambere tende ya kiwonte aria ko kwari nganderaria
Ruterero urungi munini wa rais William Ruto atindia ndionga yawe ruterwa North Eastern County ya Mandera na arairingirite ndebe na kumeneria murengo jojungi jwa Azimio la Umoja. Watu wa Mandera jameni, mnakubali tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Mtatembea pamoja na hasla? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja na hasla. Mimi nataka niwaambie wale wanafanya biashara hiyo ya mtumba, serikali ya Kenya kupitia bottom up tutawaunganisha na TVET ili nyinyi ndio mtaendesha hiyo biashara, na tutawasaidia ili nyinyi ndio muwe investors wa clothing industry katika taifa letu la Kenya. Nki reportera Weru TV kumatimao gesigone kebore mbeta mawera kerigia. Bunge kaunti ya Thaa ni budeti karokeo kimudia kire wathari mo myaka 5 kiendane ndeba nkina kanya kire MC wetana mbere na campaign chyo chwite gidrono ne kinene twitete kire karokine ndi batarite atini bedirite bai kuroke mawatho 30 na yatandatu kire yaro yonde bendete kuda bai kuroka kya Samuel Gaishima katumenyethie tetoi House Bay Gikaro kia muthia kia bunge ya chiere ya MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi getegitwe ni MCA 13 kuma kiri MCA 20 ba kaunti no. Gikaro giki MCA baba ibakurukitie rwaria rwa utumiri bwa kigina kia mwanka uju rwaria rura rukinyithetie 37 bill chionthe iraikурukitwe gipindi-ini giki kia mianka 5 kuringana na ripoti irenenkanĩrĩtwe Speaker DJ Mbaya ndwaria ino 37 na mwena Tharaka Nithi County Supplementary Appropriation Bill 2017 2 Tharaka Nithi County Bursaries Blanket Amendment Bill 2018 3 Tharaka Nithi County Emergency Fund Blanket Amendment Bill 2018 4 Tharaka Nithi County Supplementary Appropriation Bill 2018 5 Tharaka Nithi County Appropriation Bill 2018 rungi irwaria ro kuraithiria ugaruku bwa riera rwa kumenyera barabaturaga na mawathe rwa urimi bwa majani rwa ugima bwa chiari amwe na rwa gukiria mbeo mbithi ke biashara. Tharaka Nithi County Public Nuisance Bill 2020 16 Tharaka Nithi County Traffic and Transport Management Bill 2020 17 Tharaka Nithi County E-Waste Management Bill 2020. MCA wa wadi ya Mariani Erastus Kinyua Mbogori numwo baraba onanite kuthorua ikira akuga wagipindi giki ubichi ya gavana nigitwe igitejaniria ki mirandi ya uthina mbere wadi yake na chinge ira MCA bachio baigitwe batare kimwe na gavana Muthomi Njuki. As being Marian one elected leader. Reason was that nothing much has been done in Mariano. Ende bunge no ikirikia wira MCA bathatu batire na nkanja ati batiegwa bagichoka bungeni ino nuntu bakaigwa bagichwa utongoria bwa kiwango kia iguru kithurano ni kinene kijite tabo MCA wa wadi ya Mukothima Mwenda Gataja urakurwirira giti kia useneta Wilson Derebia Nyaga Muisiraeli ura Governor Njuki ajukitie ari munini wake na Susan Ngugi Nduyo ura akwenda giti kia mubunge wa Ekuru County no. Mbije Murungu ataidia nkathi mwankara kwenda to the National Assembly kambere ntubonde ba Tharaka Nithi ntubonde ba Assembly clerks speaker staff bonde ntuba mpaka nya ku basavu miaka 5 kirangu kiromba MCS baraba gachoka ibachoke paritherie mbio zirato arokurukia badhure the motions zirato arokurukia badhure policies zirato arokurukia na statements mwankiri thiru mwankikinde yakwa asiagire na nkoboria basoka kaire ibarute wera bagesuba mugongwa Tharaka Nithi County iratugana gichoko in the best interest of the people of Tharaka Nithi County babaraithirie bwega babatongorie bwega na barute wera bakimimbo babatumite assembly na babachuberiti bwega numuthia wa gikaro kia biere kia bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi arende kwambiria emunthi MCA baba bakwirirwa kuigwa barenjerani maite na maindama bagichwira kura cha kubachokia kuigwa bare kiri gikaro kia bithatu
Nkiripotera Weru TV kuma muchi wa Kathwana gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Wande karengani ni wandi egesione bunge ketukia Gamba Ng'ombe kaunti na Thaa Nithi wande kaitene Kairo Amiri ni MC Mureithi Gaturo rogo choete kere ngina tikiti ya kiama kia UDA na nethirete nende kuchairia Arueri bange 10 na baile mwanike Nteto Christian wanjero na liungeta wandi nena kwaraniria na baraba kwenda kurita MC wathanine kene gichunche kebielekero no ruro mwanya ntangurutano chawada. Inshokete ndaranirie na akarima karingani mbegwe mbere kiria makoria mambiriria mana mateta ne murutu wa biashara Thaa Nithi county na biashara thukite muno nuntu gutembia twera gwa kwina mbeca inenkanagirwa ni thirikari cia gutethia antu mama kuruta ka biashara karia kanini ta kagakwa ana muntu tagaturu atacha gututethia kuringana bonjo kia twerire na ni maciokire magera nto manguo ngerwere anzoku muno matwetia shiringi wa muntu ngiri ciere na tutamenya mbeca inu ciare cianisi kana ciare cia indu ewa na ria kuga tumucokire ni tumucokia gitubenagia abiashara na mumabikibiki meringa kithuri timatumirwa kairi siasani mbuge ni chairman wa boda cia Thaa Nithi county na tuitole antuma boda ni tukumene tugiete kugena demand nene muno nikenda tugothie kugwatia wanasiasa kuona ite na mbere antuma boda laundi ino ni gweri na tofauti ta laundi inu cienge ni gukolo laundi inu cienge wira wetu wale wa kwara laini wira wetu wale wa kulumwa magana maili kana shiringi kana wira wetu wale wa kwangua kali wondi ngima ugekiro maguta moka na uendi wao uri uyu mbugera undino tugo twina change kana no bandulu na ugaruluku niko kolwa ntoma matugutethia mathiete kunenga mwambia cietu itubaterie la undino tuthure mwana siasa ora tukumenya twamwira thina cietu athurwa thina cietu agatutimithira itubaterie ana kulombo kura cietu tulombo kura na heshima wegwa ne shendi muntu agataga twakira shendi ta stage akina twara tumugwate siasa ciawe tegoza gutwira mauntu ma kwikiro maguta ma magana maire tuthie siasani tugo twina politics of interest kuri sector boda tutikaringe siasa cia gutumirwa emuciora tukathura mweri wa kanana tukenda aruthe buria tukwenda na tuthikiririe na titumuthikiririe maoni mawe tutakwenda muntu gacha gutwira gukona kipango ainu ambugire gukuni gwakwa no ambugire thokoni ni twenda gukorwa kuri kutheru na twina runje na sima taino yuko thokoni tekura nekenda tumba kuruta wira gukinyiria bururu mariuga ithurano ino ikethirwa na nkurani muno ikiringanithwa na miaka mithiru na karingani bau ikinyitie thaa ino nitukwenda mutongoria uria kaomba gutethia karingani muno especially rutere rwa masukuru na rutere rwa masibitari na njira cietu nontu njira cina thina nene sana kogu antuma karingani mukithie guthurana tafadhali thura mtu ukimenyaga tikiu giaku gituma muthura ni uria karingani kaomba kurungama kenda mwana waku aomba gutetheka weta sibitari ukaomba kunywa ndawa na mauntu maingi ukaomba gutetheka nimo tugwatanire ruyu tumenye kiria maria makwenda gitigi gia karingani abangirite akari Nteto ni cia Weru na ni Christine Wanjeru na nikumira kendo tutu kwithira tukiona kanyaka kunoka indi nchokerete na Nteto ingi ukethira ugitakuraya munene wa ngabana ni baubwi am your servant na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa
inyi muritingu wenu kithirikari rekirite gavana atwire agario murungu munini gavana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo gavana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na into kingi. My promise kiba ubi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa wampa nafasi nkandisiginate ntuko ira on first come first served basis mundu twatimana wiyenga mbita obisine ntuko fulani na mundu roke yari wa mbere noenkona utembuki in advance kana utoko wombukita appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwirwe interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa ati nka accessible bwambona ko ensure ngaba no miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimidi karinturi tariki kenda mweri wenana ni kenda ngabana aumba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria miru twinde pamoja miru itanana ura medika lenturi ura Weru kumiru. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Eza tukuthiri mobatu jaku jonde the shopping aja Sayen supermarket na Arua twina deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira njano bici interview stima interview kuruga ngushe kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathumba twina parking ino karia na enene ya Ntobonthe turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank araniria natwe na Arua gukurukira 0114 697 050. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru neju arthritis mirimo ya marongo gwito ni ndamu murimo ja sukari infection cia kiu ironda bia kiu guchumburo ikirongorera H pylori UTI infection cia bacteria kirinjira cia uchiari hormonal imbalance kuremwo ni kugia mwana mithemba mwanya ya allergy mathina ja ngozi na mirimo ingi kathumba twina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Nionto mamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Saraha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara.
Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kavagara. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount, then enter your PIN and press OK. You can then switch on to NES TV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Ogwata Nteto nkoroki toringire gukorokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. No tuchokera nati Devin Beria urane mso Karen no kireti nende mukari kana naido kireti mukari wa ibiso fula chabukati onto pakira kwa ni oteni lietare awe kire baraba kedira ba indebe ni durano ni byatariki kenda moriwe na Beria ora widrite arumiri ne gamba riankukumo na kinyawa mbapo intobyo muinge au ite chabukati na modite Kyoto kya nonto rene gamba choketiri kona kuromba ne ndebe dira bakete ka ontubono munankira kanyaka kuruira etikio Beria mwena bo tigiti kana direte kinyechuno tigiti yakio ama kirare direte kiro amana kiona kurenkirwa mururi unge Baba ni aringi kura kumondia Karen aja Nairobi na MC wao David Jirithia Beria. Hata pia niwe kushinda sisi hapa. Maandamano jaona jo baithia kumenira nkiama ABC no tubako beriri tore Beria kererisi ya ribagite KMC dene ondia Karen. Mr. Wafula Chebukati tell me how much I have looted from Karen Ward. Yes. I have not eaten even a single shilling. Umberecho kiama ABC ne tumiriru Beria titore rogite siasa kagite negaka no twatathia biro kire kisewe irenyo amnako mbere na shokete akararia Nteto jo bobwaga na kwa ABC itathire thongoni bwa kongana no tayari wana rekirite abiro kotini kagite negaka na wengwa wa ukethira wina apiru kotini baadhi tu aukilia ndiko mwana ate kwa yaitire niko tuikawe na kuwa ntini ona irio kwa kwenda tu arekebishe tafadhali hatu mromba kwa unyenyekevu ailele complain kwa naone kweli ni auma na uwe ya itidi baadhi itobudire makosa na Beria ai qualify ndi kurwama mwaka mothiru mbere na thitangiro na itire gwitia nkukuma kumakire gitonga kimwaja Nairobi ontubura kugwatikana na iti koti ashokiri gambariko kairi arereterete kwithiro rithikirwa na inyaguchirwa kila kukura babudire baitaba rutapiro kwa kifai ndo kwa siasa ntekumenya lakini indabana kere evidence ya pili kwa batina manto yangi ya kuwa ya kuthirunga ni unjokeria ni kukiria rito yakwa na bawe undi sasa wana ngwiri ndi qualify ndi kurwama romba rengire Beria eshoka karomba kia makeo DM kithiro kimushokire titiewe are akorotera na kwa Kyoto gitatumirwe etunywa
antu bakari bathuri sana no tuuni antu bakari bathuri ta maita ya Ithatu mfululizo yani consecutively kumanza woni imbarutrite ngwi na ibambendete no tu wewe muntu athuri maita 3 wenda Nairobi wone rote kabile kwa ni sana Nairobi ikumanza ndo mbendete na imbarutrite ngwi boya na ibuntu bantu bakwenda thura ringi yana na Chebukati kan kumwira mukuru Chebukati tumheshima sana arutengwe na athiatire sheria ke reporter Nteto TV kumaja kengina kithoke Nairobi mbeta Boniface Mongera Onde mpanga ya mpara ititena mbere kurumira ntere mwecha Rwanda gaitigatia nene ndiakari amona atungeri bore itidirika nene amona dirikara account babatedia nambe irane ndi kedira chikyomira area mo kana kinya kwedira kwina mbura enkai bakiari itare kuruguria Rwanda to kongela bataya goro kimira kyamakandamia ntere chelimbene wandine ya kidhiti ya West akaribane nde batongere tue ni atongeri abo ne bedirite baitara keimira yambokando na makandamia bidirite bikioneka kubwa yantere unkuruki bore tidirikare account ya gredi dima birabidirite bikenja wananjira kwa na mepaipo kendo kinyevya ruwe matore na kombi dia urimi mukirwa medeka na Nteto hii Igiteneri Rwanda setiania sietete na mbere okandana na mpara na kiara amoke ya kueme yake 5 nende na mantu ya itete na mbere kuma nkuroki akari na atungeria bantere yario wakili muwambila itena umo baraba kurombete kio bunge bwatigania Westi na rombete thirikari nene amwe nere kaunti otira kwena imera biomba komeria mbure enkai na bira biomba kuretera akariba Rwanda rombeta tukuri orimi nturene tietu na njira kwanda either makademia yau mavocado na into mwanya na kurirwa thoko na kinya kethira ibocho kiankatho nontu bwa ithima bira thirikari account emero eteta na mbere kwinja ituonete ithima bibinge muno na bikiunya irorwe na tubietu mairo kuga kwenda kuwa ithirikari twa support na ithirikari tukaiyeka na ithirikari twa shokia ringi iromba leo ni ithima bibia kiro pampwira ikombo kinyevya roe akwena akari kenda baitethia na ruo batu tumenyeretie kurira mbura na mbura yetu menyeretie kurira seasons turethera twina season cia kurima Thaa inende season ira tureta uthima season ira tureta mburue uteo utekantu twirigirite oketha tiani West tukekubithira twina cash crop kinya tukauarua reka twethie makadamia cash crop eunetete otutethia urimi bwetu itukwenda oburiria thoko intobira bionthe tukurima kinya matunda yara tuyauririe manufacturing plant bakiaria gitara kurura murandi yo kubwithia nkandamia ntere telembene wandi ya kithetiania Westi yurayo amukirete tiringi nuchu milioni kuma kithirikari account emero kulokera mubango yo anari kiatho kiragitongeretwe inkathe munini o governor Nteto atongeria bekundi kiibona nete nkatho tiao kiraito tore amwe na ito mwete njara mwanka tareki kenda mweri yenana twamoke dokere aethira embunge akiaria na karibantere iluse iraito abwerere alelieni atongeria bara boga muchalila ikenda abawatambaru peta barita ngwe lakini bwalelie pone ana bara antobara barwamete na ite bibionde bara baombekia kurwamana noena ba mutethia narauire akengela roe na rote kinyete na baekra pipes ikenda bakaomba kunyankia roe na kuonde kote kinyete nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Methika akariba kamwango ibamenete mubunge wa Mara iwagi bo mirandi weti na mbere ntere uko myaka 15 midrunende bakiwetowe moyayo wa HSTMI turane ndi chulete nture neu ende batakye biwa nende Weru na bawudirete bakiwa ni ntobo dangike kinyari to bachukuru na ndachi ari balazimeka obora toch kenda babwedia gwecharimo bachukuru mwarigeto Nteto Martin Mugambi na kumurika Nteto hii mathina nkuthonu wa mathiete na mbere kuandama kariba kamwangu wandia muthambikiri gicigo mbunge kia Mara atori baba batari na bunge bwa kurutha atiga gutumana ntomwa kiri mubunge wa gicigo mbunge kia Mara kareke Mbiuki karekwa Mbiuki watotiganirio bo twetirwaga eti kuma mbura Disemba tagana metera tuya medithi na methwana na mepurwa tutethagia na mweri wa 6 tutiko miona
Ntumwa ya mbere kuma kiria kariba baba Kamwango kiri mubunge Kareke Mbiuki yegie stima mbarinu cia Kamwango bakiuga gabonwa nkunju na nkinya waya batura bakionaga iguru indi batoro bona kaweru ga stima nturani enu tuna thina stima ciakira twatiwa twangiretwo tandigise kwanika nguo tutaciona twana tukuruma ngo injoka kuthoma uteta kintu takiu stima icia ira ciakirwa waya bobo kona waya ciembekire miaka netano gethiete kuthira na itakana tukoramba mwezi mwe yatonere bariuga wagia bobo stima boringithitie anene kithomo gia cukuru ya sekondari ya Kamwango ira nio cukuru yonka mbarinu rimwe rimurithira arutwa ana nibagufiru nyamure igerio ni muno nontu nabo bateona gia kugitabwa gia kuthoma nakio stima ciato waiwa tucureria nkunju tonjo twenda mini twaneka nacio nguo ana twena cukuru ya munde mwana kero thoto tundu twake nakathia gathwana akethia gatugerwa atano kumuraria kwa muthakati akiania mwarimo kathi kwenjwa akethi gathwana akethi kerekano na mweko ta njuro mukoro turako ningeto gwetata kana ari orongo ntumwa ya kairikire mubunge Kareke Mbiuki bariuga ruji rwa murandi wa muthambe gitije rwatwikire ta kiroto kia muthenya kwao batona nkinya nthante kuma kiri murandi uyu manyaki mama na mo mate kugulwa tariu mari bau uguo rirara weterere manyaki magulwa ingi no ona gia kuria no goka dio kana kunda tucoke na mama tucio na tuto mara tonyiri ugakinya gutukite ona tuote kunda leu na akareke na tumenyere loce stima na keula kau twenako na okimwiraga na miaka enda tamuira ayo kaga tubenia kadi kaga tubenia kadi mwira itu natige gutubenia ogu akonwa ni ngai uri uri gulwa nawe kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Mwaniki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ariwa manifesto iraithirite nindi ikirugura kwa ni Azimio One Kenya igetithia na mbere mirandi ya thirikari ya Jubilee iraithirite nindi ikibuthakia ariwa bobo atuma mirandi iraithirite ikiambira iruetikethira ilua indi irikwa kaiteno kau ariwa ngwataniro iriona indi muno kendo tiira ibakuyukia itekathomba amwe na kira kia rais Rita Mwaniki Mushiri na utumenyithia Nteto kuma kaunti ya Embu. Secretary General wa kiama kia Jubilee newe Jeremiah Kioni niugite ati manifesto iria muungano wa Azimio One Kenya irarekererie nuayo igutethia bururi wa Kenya kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya bururi. Kioni arauga ati thirikari iria igukorwa ikithondekwa ni Raila Odinga angithurwa ari muthamaki wa bururi igakorwa igitwarithia na mbere mirandi ya thirikari iria ikuo ya Uhuru wa Kenyatta na ugu gukorwa iri na uguni makiria kuri a Kenya. The manifesto as Jubilee because what we wanted achieved has been achieved in the manifesto. We can see one of the key things that must be adhered to by even future governments, and that is the issue of continuity. When whatever it is that was done by Jubilee government need to be continued by the Azimio, and we are happy with the Azimio manifesto because it not only continues with what we were doing as Jubilee, but again even tries to move it faster. Na varia arauga mirandi ino yonthe ivariritwe igakorwa igikinya miena yonthe ya bururi gutari na muthutukanio. The covenant that he was making with Kenyans, when he says it's a covenant he's making with Kenyans, my governor here for Tharaka Nithi, Professor Tharaka Nithi, Professor Joka, is making the same covenant, and my governor here for Embu is also making the same covenant, including all the other leaders. We are making that covenant with Kenyans, that what is contained there is what we want to deliver for Kenyans. And we really want Kenyans to support us. Wauguo, Kioni ni urauria aike kura onthe gukorwa makithura atongoria a ciama iria ire thiini wa muungano wa Azimio One Kenya mambiritie na Raila Odinga niguo ciiraniro ino cionthe ikinyanire. We are keen on having the majority seats in parliament, the county assembly and in the governorship. But we're also keen on ensuring that we get the maximum number of votes for our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, because what we do not want also is a resort that is too close to call. We do not want him to be anywhere near
the dwindling numbers of UNDA, because in so doing, again, we will bog down the country in unnecessary pull and push like it happened in 2017, which is very costly for us as a country. Ni aragia miario ino ari tauni ya Embu kuria araena gikaro na ateti a kiama kia Jubilee. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kampeni ici yetana mbere MC wa Kirangondo Richard Gitari na gitite micemanio mwanya ya gisiasa gicokeria kari nkatho na uboromba gipindi kingine ndi kurikia ngwirethirite ya kiambere kinyamuriro wa giteke MCA wandi ni amwathi ng'ondo ikilanya na gwete akainyiria muno kenda ukiria nduki mbithi amiru kiri mucemanio yongirethirite na ndio gitana mbere ntere chenkobokeri ne keja baru iri bagiteke corona ndi county amiro engineer iri mwirigina Felicity birere ni bedirete ndi bakyara kiana kure kirende kuba kura kidurana twitite Nicholas Chabari na utomenyeria chio icio nyimbo irigotinda kuinwa mataoni imwanya amwanya nontu tayari siasa ichireketie na kurugurirwa na abaingi ibarabochwa ite mwanya mwanya ibarikitie kutherua ni IBC ni kenda abathi kienini kucheria kura cha guchokera ite ibebu kwa kabisa yoni mwa mpya ni kwenda mbele automatic ndio kuchokera kalo ni miaka 5 robo mbele na kuga ati gwe narutirite antu ba Kirangondo ngugi na batiri kwithira bakimuraithiria ngugi yake na bakabumakira arekire misafara yake ya kulinga kampeni Richard Gitari na uretie anto baraba kuchindana na bo kila mahali bomba kwenye barabara na jisekera mara matekera karabati kwa mantomato bomba hizi ni lazima tomba wekera kinyande itepo kwa amure kagitanyo gaku noekiranya ang'orwa uragochwa giteke MCA wandi ya amwathi noena umirite na kuga ati wandi eno kinyonde batiri kwithirwa kiganana na wandi ira chinge ntere mwanya mwanya na njira gutigira ikona amaendeleo na mono kinyamanto megi urimi magokira na beto bariya nonto bakwithirwa tewe na ngwe kurita otewe na skerwe mutwe yombo mutethia mirere uma twacio tukwethio tukatwendenda tukumaumbe atukwenda kuyana antu beto ankwendro bwira kuombekana turia ora wandi ngeria ikari twithiro twina urimi bwa mburi bwa nguku bemi Nteto na tukiri manyanya kuruki yogu na wetete manto megi gwikira mbeo mbithi bathoma na ikyo nonto kwina bataya na bathomithwe ukenda kuona family ira mwana andrikinto muci yu utemwa kururira ampara are watu ithina kidogo akera monoke na mutumire kintu kwende baraba bitabwira bukaringeria ntukura baiba Nairobi bangeiba Mombasa turenda uye itarenga ukumande na network kuma Nairobi kuma Mombasa antu bamutuboruri ngwe bayeta Mombasa bange Nairobi na ubo ebera ibari ora no bwira mantu ya Nairobi na ene ya bwira agenda siake mwaka yombere miaka 5 mbere na ntethetie Kumegebe North Betan Class Chabari nageno kuna ati MCA wandi achoria netirite nendi akiyurakia akiurakia ngabana wa county utira na kwithira eka Weru ne mirandi era kwithira gete takiana mbere ni ontubra nendi MCA netirite akiwa ngabana iritangu wenkana kinyate kumenyithia MCAs kenda bamba kwithira bakiwatanaira MCA Mangiritu Gitari ariuga ngavana Muthomi Njuki na tigage gukira kagita karakurugoria mirandi kiri wondi akiugaga na bateri gutaragiria ati bambiritie mirandi enu na ngwataniro ya rugamiri wondi kana ma MCA kiri wandi enu
Ideria governor akuja audit ya chogolia kuja kuingula project aka identify wiro barutete na MCA nuntu indiria akauga rutete wenka na nuo kuonekana na kingula project wenka no kaguya karata ka MCA athire kukwata mwana assembly Mangireti augite gukira gukwo ikuo gutima aringi kura na nkinya kari bambiria kumeneria ma MCA bakiugaga batibonaga kuma bakubathura antu baingi no bauge batikuona MCA wao tika batikumwona ni baraithirie bone kwina projects ile je mashinani na indiria ngetukira ko no kubalirikania ke bure bampere kura jiao bure bandulire kuruki na tariritie wira cia MCA na araigwatanagira na cia gavana akiri uruti wira kiri county tika bationaga MCA wila wa MCA ni kujukia project akaithondeka kaireta amwe akanenkera mawaziri mara marutaga wira na governor anenkera mawaziri mau bakathi cabinet bakathondeka program governor gathondeka budget akareta assembly tukamwitukiria budget akambiria kuruta wira mbarire ngi MCA wa Wandia Kisima Enjoy Karambu bagwatanite na bisa munene kiri rwangirwa marama tuthiurukirite na ugendi kiri kaunti ya Meru Enjoy Kimathi ibariungirite miriga kathumba na kubatethia na miberethi na nkinya mikubi ya gwikira rwinji rwa kibubungi nyuma yao guturia matheta gwa kagita kureta pipe 37 cia emergency nontu bwa nara gukukunika na nara kwenjerwe mitaro but kinya wingi bona kiome shirekire system nkurukia pipe 300 na ngai agatethia contractor akeja gwitikiria kureta into bibinya mbere atira release rwa document ciawe pipe no kashija bairi babai bathire na mbere kuringira gavana Kiraitu Murungi cia kiria karibabu kia gavana kirombo ni antu bathatu na umwe Kiraitu Murungi po bangite beta others ntibwera ni marito jao ujene kinkwante bwa marito jao ndigwa tugateka character na mukuru ria twinwe ti akuthua ni mtu gutegera kauga twina vision 2040 gachiendete na nakumenya yo 2040 ikuraja muno ndi akauga antuganirie kana Kameru bakirikirie batariritie ati kuri na mirandi kathumba ira yeterete kurikua ingavana Kiraitu wona choka bukenda kuringa kula butumirite nkoro rimwe ikiao na kiao kiu gia nkoro ikio kiabuge kiwivue kiama itukwereanwa bugita kuringa kura butwikirie gavana wetu Kiraitu Ngugi nuntu nombite iria riria rikabamenwa ing'ombe ria nene kakamwa wodi yetu Kisima na naja ujo mutarakwa bakona karia kiripotera Nteto cia Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi Obichia mubunge wa Kisio bunge kiatiania isi tongeretwe ni muramiri wayo niambirite nindi ubwite po barabara ya Kailone wita Kilindo mwanka Kirimanchoma nenya wikiro maram kwerekana karekana nindi murini wa Rais William Ruto ne ithirite akia na wira ne bwayo kubwithwa nyuma ya Karim no mnobara ithera wakire mayani kulalamika imathina yaraba kwitha baikulukaira kaita kambura na bwakari babariwa nindi wira ne beithirite gairo kinyibwa lami na timara makina kuiba kwendekithia arikia kubwithwo yithire kithwana iromanto yegie wikirwa lami Kelvin Kimathi aina chotariria Runguru bisi ya mubunge otiganisti gichunge kabebe tongoretu imutetherio we Lawrence Motweri ibarurite mubango yo kunjwa ko barabara kuma Kailo na Kilindo mwanka kwa Kirimanchoma na bui nyuma ya wira ne boku thonde ko barabara ye wikwe monini wa Rais miakele thiri ndiria thangada dam ya rurawa bwana mwesimiwa ke akwitha na kubango tutethia no tubwitheria barabara akibwithakia mboibo kwa ile bokona barabara ubura na marinya ito ya rao na bigibigi chieto kwa na ngari chieto kwa irambinge achiatwe kangire kwa ware ona ka atorikana kubera kiathe mutolo yeto otwekera barabara na thia timwaram point yele barabara ne tengari lami ku manjaction ne watana na kiolo ite Kirimanchoma mando tote mai na ya etere yare ruwa na ya turage wana inchi kwa tote kwenda wekairwa werero bote abore twina kuwirwa ko nene tukiwirerwa mwesimiwa kuya kuinja barabara endo amona kwenja toromba muno kinyenja na tuthiatithire mwathara muno ntu barabara amainge kiono antu kuma Kirimanchoma kwina kabena makia mayani batali thangata nara
ikyo tukuwa mwezimiwa ibwega kwithira kuya kwenja ende akenja atutia thinene nyuma ya karibu kunyilia tiwirane bura bekirite bwa kuthondekerwa kigwa barabara yi na utiwa ende no mwanka wikirwa lami mutetherio yo muyumbe pramura twabonthe barekia kuromba inkwenda utangaza rasmi Weru arenjere anjeria kongirendwa totuma right egeri maramu boboya kwe mukororomba wa barabara nara kubuya buyiko karingethwa eringethwa na yarara mwe ga instruct contractor orenjera yarara mu brako kombeka kenda ngari chetu ya kinyakire manchoma boboya na mantu go ya lami tokethira kya kongirendi barabara ya motorabo netumeka bura kwagirete prongira murato yere twathima bandu ere okwo thirikari ke ana into na ondra ekya kwetha no ne approve lami ankwenda koria bieto nengera byo lya twachokia muntu arome birai nambi binge biyete mkulukini ontu mutaratara yo kuthondekwa kwa barabara rino yukumwe siasa ondi yoambiria nako yantu bakuthwani campaign sawa no tu inenyo no nto bando birabu nanja bibaguti barabara babwanje nu campaign kana ibarabara arembere ni campaign kai barabara basante manto campaign yake ya bandra na nyaba bakuromba kura twaba ugekethera kire manchoma oro kana ketha ke ire auke nkiripotera Weru TV kumatigania Central Mbita wa Kelvin Kimathi. Minister wa karibondene Dr. Fred Matiang'i na rugoretie ndoaria na Mauritania yawe kibo karia bo mitandao ndio Kenya Cybersecurity Strategy 2022-2026 enio nende gatigira ndwanyi chionde chithirikare na chanto kiombe nende ikwithira chekaredwa kendo tiera nende kinyakuti na waga giankuru kinethirite akilunga ntere chamwara kwet kenda kwa elia mount yegie ukaria na rakwithirite ukioneka waga gia. Minister wa karibondene no bangane bwa thirikari nene Daktari Fred Matiang'i natongeretie gikaro kiotetheria weko karipo kwana muno nende okulukira njira che mitandao ya kinende. We need to accept the reality of this life, that the cyberspace is where all action is going to be, all meaningful action. Ntobura nendi ethirite akiuga mitambo ni utumirwa nenda ngichionde cha Kenya na kuone batire kwithira ikimenyairwa na kinyoka rwa kenda kwebukana na mantu yatiagirite okulukirayo. As ago, whether you look at the number of mobile phone subscribers, whether you're looking at the amount of business that is transacted digitally, it is abundantly clear for us that this is an environment that is growing and growing rapidly. Matiang'i aweterwa ingiro mitambo nerwithirite rwekurabu kathokwa miaka ethiri arubatire kwithira nendero ino karubo kwana akiuga ni untoba gitumi na thirikari ne batire kuatanira na ndo nyingi kinyete cha kithirikari kenda kuingia untobo. The need for collaboration, coordination and ensuring that we work together. Building an interinstitutional infrastructure such as we are doing through the NC4 is not only a guarantee to success, but it's also a guarantee to the fact that we will all be involved in securing our cyberspace. Inspector Munene wa Borithi Hilary Mutyambai awete boni ontobu atedia muno weka na kongelo karia a Kenya. And we appreciate the effort which is being part of what we are doing, and we cannot succeed without this forum. It's the most important for investigator